e kind of way e kau sa ai ia skoi ngo kulepa e kai fongo ia e kua ia i le fai inga e kai fongo ia e kua inga le fai inga mal visil kele e fai ngo fie ala ko onga waki pe wachi ia coaches fa pe ale anga logo o sek usa logo ngo fola ko ia wo fai wo review ko miki fai ngo fie players e ma coach a o review unga la ko o ia fai le review la ko mala ko nga ruenga ade o fai la ko nga ruenga e ka ko fai you know after world cup fa pe ia logo sa vali mai no vai ko sa vali mai ale se Lakapi Samoa ongo lea wakango ave se uma la vale ka ko pole ye osola orlo le fio kama mai ka alo o le fio kama mai ka alo to le fai me fio ka kanga ko ngoli they work hard le mo mau ya le tweeting o mako ya sola pan ele ma se ku penga kai ale por que minga lo le yungi everybody nga ko ngoli le smile ma fai me fio a ku le au nga lu no politics no politics kai minga yo o ka ko ngo sa o le la fa mai ka o ke le mero ko mai o le fio ka mai ka alo Steven Bishop ma e vai o le nga velo plus ko foi mai Steven Bishop ko mai ko ka alo o ngola o fio ia a ma ko vole samo ola le nga lu dua ka ri ungi o te e o mai e lango ma ko o ko le nginga me penga le se polo kikinga so people used to be in a union they work hard al meno o hilo mai ngai is all about me I fai keke e lo se mele le menga mi yo male ai o wa ko ai ya o ka kai minga